ntate Dianye ke go jwale a kene jwale re tsebe ntate Dianye okay ntate Dianye na e le loka batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswe ho leka kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi ba dibobothwana moriana o ntshang leletwa le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola hape e thusa kgahlanong le letswejane motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121. Hey! Oh, nasi Ntate Dianye. Waya ntate. Ntate wa ka. Na de ke ba fe ntlha ya pele Mmamokoto le boela o re banna ba neng ba ile ba fasa modisana a le naheng ba qoba dinku ba ya ka tsona ba ile ba dinyahlatsa lo ja ba ile ba sia ba fasitse modisana ke banna ba mashu ntate ba re le bona ba sebetsa ba etsa ba nja bobedi melamie ka ga mehlano e kgawetse hlong tsa banna nakong e banna ba neng ba kalla ka letsatsi la ho phatsa bashemane handa le Thabiso Lefata Thaba Bosiu ha Mmanteko Qacha Seneke la re bua le ntate le Tumanyane ntate Nthethe le Tumanyane ha ntlenyana ya modisana re tla bua le mme Mmamokoto le boela Njaboraro le tsola morena Mmadina o Thetsane le sia ha Thetsane Masego le sepolesa sa Lesotho sentse se so phutise totsana sa lesia se fumane nokaneng ya Mmabolo mo e kena mohokare ka la botshelela la beke e fetileng e tla bua le moletsane re nka ya o qetela lekgotla la Mastrata la Mahalusuku ka la pele la begena le qositse toka ho ya dilemo di 26 wa qalakgeng la lane ka peto ya ngwana na dilemo di 19 le o mootla mosamola ka lebetle so sa bote ke batla ai re nje wa pele date da go se re si date wena mmele wa Afrika re nje ntlha ya pele mona re nje ntlha ya pele mona ni re tse jena mongwe ha o letho robong pedi na bentse ke nepatši o itsa Chief TBN e hlile ho jwalo Chief TBN Taxi Services ke makoloi ya bolokehileng a bolokang bophelo ba hao ba fumane dinomorong tse latelang 4 nngwe ha o letho robong pedi le Facebook ke Chief TBN Holdings re o kgannela ka polokeho ke se re le moyeng mo Afrika sa ga bjalo he wena mamedi wa Afrika re se re le moyeng ntate Dianye o ntso le teng o ntate Mmamokoto
le boela hore banna ba neng ba ile ba fasa modisana ba ile ba nyahlatsa dinku nga mokotlo modisana boemong bofe Heba o mo ka ya tika dile o vasitwe o jale ke nyewe enze ngore ba dinyahlatsa e bana ba le hore ha ka ile motse batho ba ne ba le hole ha ka ile motse ba qoba dinku 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 ne di le kae ka palo a go re fe gona modisana go ho etsa etselo o mo fasa kana ini le mahalo mo kae jalo bone ona mo fasitse hampe bojwa so jale re go kala he na ho etsa langa mo go mo o bana ba sa mo fasa nye ka mora la de dai mu jole ma dile shu chale wa mme jalo hana je na dinku ba do o poto ja ona ho ke de le zo hana le sedi na jibo ma ba bonda de ba ne ba tsibile jwa o kana go mshana na fitla ke ha bonda de ba phalla ka motse iba yale ba di fumane ka ofe
ka leboha ka leboha re nka e mong ha re fetela ntlheng ya bobedi na ditang melami e ka ba mehlano e kgauetse hlong tsa banna nakong e ba neng ba kalla ka letsatsi la ho phatsa bashemane Ntate Thabiso Lefata Tausiu ha Mantiko Qatjha Snack ka la bosupa la mafelo a beke e fetileng ho rialo setho sa komiti ya lebollo tikolong ya Phello la Dentete le Tumanyana uso malati uso tlele ndare ha re hle ho etsa dirang hore ebe e le ka letsatsi la ho phatsa melami ga wela hlong tsa banna ndate jwale ha o phatswa jwalo ho na le mo so tlo phatsi sonta se se ditseng e le ha bo dintho ha matsatsi le ba tsanyana na ile ka ho ga ya le so ne ba tlo phatswa ile ha ba tswa ya le no ho ntse na le ba tsankanyana ba teng ba botse na bo le tsela nka tsebo ho mo tse le diteng tse ka bona kana he ke ha ho la ha ba ba tla ka go bolla ida ba tla tsebe ba ba yelo wa ka ba go le melo ba dikoloi ka ha Mantiko ba le bana ida ba fitla ka nnete monga mo rona sa nka talo ke le motho a phatsitseng ha re tswa hore yoro ka ha ele wana e leng tsatsi la ho phatsa lena ke bohlokwa ba go tsamaya le tlo tsamaelane le ditshitse tse sonta tse tlang empa ha se ka le ka ntela mo ya le go ba tlankana ba ra ke ka tswa go le ha kana e tlo go ja fela ka nnete re kopa hore mpe re ro tlolle matso ka nnete re la ka ba lokolo ba ka la itse ka go ya bone ya le go ya ba tla no ditsa hore mona mo re teng le ba teng ke di go tsa di ha ke tsebe ho search tsena tse mona ka o fela di tsela teng ha ona mo di tsela di tsena ke tse di fumana ka di folder ka tla bona nang so nta se tangana go ile se ba mo re ba tsanyana ba gasa ba la tua ka yo ke tsona ke miscellaneous tsela ya le se ba ka le se ka nne ke bona hona le la ni ga o ile re ga o ile ya makolonya higher class petroleum fund yandati sola pele ndate tjani ya ta ya ba tsona tse mo ya be lo re ba khadile ka nnete petroleum ba ba etsa dipotso gona se ba tsamaya fela se ba sa ene ba na lwa ga ba nka o so nda se tlang o bona le tla le bana bona tjena tsa mang le ma ha e di kwa na le di o ba o tlo go se ba boela ba di kgetho la bobi e lo go di go kena ba go mo di kena ka go twa ka mora mosumo masume a mane a metsene ga go ka mora go ga bone ka po go re ya go tlane ina yo le re ga ga ba lokolla ga ba tsa mae ba ya hae ba di ditsa tunda re ka yeleng so ba re di tsana o di tunda so sa tshwane le ha o tlo wa pha wa ha ke tsebe ho search ene uno ke ba no mo nda te ile le motho wa hae ha ona ntwa e dinya esa senga e ba etsa ke se ke di go fela ke tlile se ke ba khalidin wala ka go ne ke tsena ke ba fa le ba le ke teng ko meeting yona ena ya bontate ke mongwe wa tikologo ke ne ntse re na le ba bang ba di ba ka pedi yanda ho ba dira shimane ba ba ga ya hana ba ba ni ko hona ba tlotla ba ona matsatsi mo nade ba ba ni ba o ba ba nyi ba school
ba go bidi ni fela ya hana ka police ni ba itse ni ba go fela ni bona ba ba go ra ba ta go ha go utlwisisi e tsa go utlwisisi ore re na go phatswe ba tshangana ba ka gore ba supileng ba go bidinga e le gore ha re bua je go na le ba tshangana ba supileng mo ya ke tsela ba bona le ba ditsi ha re nke gore ha ona ba fihlileng go ba ne ke batla go gore na ba sekolo ba kena jwang ba supileng bana ba sekolo ke ba ba tsamaile le bana ba police la ba tla ha ba do ya be lo ba wana le bona ile ni mo wa bona bana ba e yana o bana ba thobetse ke batho ba bakae ke makgotla a makae sebakeng seo banda be ya gola a mararo ba ke bona mona le hati ya thera ya ye mo se ha masati so ile ka se di ya gola ke bona ya se ba go tswa mararo bona le dipotso tsa tetang ke mo fete ha ba bapatse he ga le bo ntate wa bona Wa ba re se di 50 maloko tsa party ya selemo nna ke bone ke tla ke ja go swa ke ratang ka tsola ka never ka ba tsebe nna ke be ke le o di go pa kwana le ba haisane ba kanta ke mo ntja tsa teng di dulang ka tlo e se motse mo gona le gore ya ntja type fela le yona ntse le phofo a tshele ba ka ba spider na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mekitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso ho tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane medinyane nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti eo o tla e lefa dikgwedi tse tharo ho isa ho tse 84 o ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 4 Express Credit, money when you need it. metsotso e tsheletse pele hora ya botshelela na le teng o na le motho ka hao le tsora mogana madina o thetsane le sia ha thetsane masego le sepolesa sa Lesotho se ntse se so phuthi setotswana sa lesia se fumaneng nokaneng ya Mmabolo mo e kena mohokare ka la botshelela la beke e fitileng ntate moletsane ke ena re se rena le ena ntate moletsane ga wa maela Africa FM ntate re bua je sentse se so fihle sepolesa Yeba o ngala ga ga lo le tsola morena o le mong fela jalo mosile le jalo tsotswana se se le mo se se fela ha se tlo lwa ke dintja jwale
ke le ka tsoa tsoa la mo ga mo tsinga dinda ba ke za ka tsoa tsoa ke tsa tseba sepolesa se re bothata bo kae ba ne dina ga ke tsona bothata bo kae ba ne ga ne dina ga ba bolelo ba ba bolelo le mo le mo ga mo wa tsiri ndo bana ma se wa ngela ba bolela mo ga mo ya le ka kan dira a ga ba ta bja ne na ba ba su ba bona halo na pele le kwa le la go kela ho yena e ke le ka bja ya na go la ba ko na ena mo ya ga bela ya mookamedi e ya nda dira ba ba mo ga u ta ha mo le di wona le mali mo na te nga ni dira u ta u la ntuza a ri ta pa po za na o la ke wa le tsa maponesa a hathetsane mookamedi wa hathetsane ke le ka da ne sa ga bona ba dira ba be lo ba a ga ba le ha ba na gulu ba ta bona go ba bona gulu jwa e ko ba ne ke butsitse na ho thwe bothata bo kae jole ka utlwa ga ha o tsene o bothata ke koloi maponesa a na dikoloi ha ba na gulu na batho ba hathetsane mona ko re shebeleng maponeseng mona hathetsane na ha na dikoloi mo re ba bo tsa go ya yo ga ne dinda dikoloi sa ndale jwa ba yo mpare nna ke bo ha o na le ndate mo wale wa le ba le TID ya ha o kena mo dimmola ba mo le tsetsi ba mo le ai mo ai we ta ke ke le ke ke na ta ke to le ka ma bana ba ke 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 mo bulu ha ke ta mo bulu ka la le lo ya yo ye ta da ho ba ga wa ta di ba mo ke ina ga ke ta mo tsetsa ku lo ya ye ke na ya tswa ile ya ngani abonda unono na bale lindeu tutazira ba aba ke daw kala dile te ba kala mu rana kan bana ba khana gidi ba kiba la bale ni mu wale kama wa mtengo ha ndade wa ya fita abu zan ne mu aba me za fita abu ya ga kamu ko sa ga ni wa ba ko mpa wana ai ga diga bela ga kunjo wana ai ga ya na ni wa aba wale ga ku ba ni ta ko hilam sana da kullun ya wani kana yayin da zuwa wani kuna yi da jima ai ke na ya ji mu hanga ne su kuna ba ji kuna ga dawo mutana le din da wani ko ne za wani ke yi abu da ne na ba buya da wani wani madi kuna ga dawo buya le polisa ko da bi da ko da ya ji mutu ko ke ka ga siya ka ga mutu aba ga sama to mu siya fe da ban da ne mo na ko ku ji ko da mu ga ko ba ji da ba ji in ba ya bona ba ta yi ga ko sa ya ko ne ni kadala lugala ya alimu ko ay te paran jumi te tabo ko ay tan jumi te ye ta yo manda uta dawa tawani sile ka ye ka dame ye ga bona de ben ta ki ne pa ay te ko ko de le ko ya anu te dame ye le te wa kale kale kan do le ka ba ya ne da de se ka wa ko ne ta bu ka mu ma ko ta ta be te mu na ko ba ne le mu du ha ne ko a ne ko ba na ba ko za ba ba ya o ko ba ne le bona bona ba ga la ilo bin ba ko jwale ha le mo sponsor se so fihle le tlo ka dalla le nzelo je ka ta mo tola na mo e mo se je ma ka mo tola na mo de ko la yo bi ba bi ara ti ko ya na ile ko ya ta ga na o te o de mo tola mo na do na ta yo bi ba bi ko na no la ko khala go mo du ine ntse le stotswana ya da di samu shanya hele jwale lo re le yena yo ha fela sponsor sa fihlile le tlo mo tlwella mo se mo tlo ya ga ga ko ko le tutwa mo kebe ta mo da ma ban ta ba ta zindi hai adede anyi o skele wa kwa adede anyi e ga ska kwa la ngeje fitise pa to fela ile mu iyana o ska wa kwa le tseja haramabe a maholo se gane e le se kenang masakong re bokana ga lelapa mofutong wa hitara
parafini e re boneseditse ebile e re lelekella serame empa bohlaswa bo bonnyane bo kgona ho fetola monate wa mofuthu tlokotsi e kgolo ke hopola lelapa la mohaisane tlasa tsela le ileng la lahlehelwa ke ntho e nngwe le nngwe bosiung bane ba ha sekgamisi le se wele ngwana o ile a tshela parafini ditareng tse tuka marothodi a manyane a kopana le mollo ya ba ke phetho qoba tlokotsi se ke wa tshela parafini ditareng tse tuka le ha parafini moo bana ba kekeng ba e fihlela o se ke wa lahla thutswana ya mollo e ntse e tuka mme o se ke wa etsa phoso ho laeta mollo moo parafini e qhalanetseng ha re bolokeng malapa a rona a futhumetse empa ka ho fetisisa a bolokehile molaetsa ona o tlisitswe ke Petroleum Fund fueling the future with prudent stewardship batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a o tsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola hape e thusa kgahlanong le letswejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121 nade dianye tsara pele le yena he yana ungalo da jana hama polisa ga tika hama polisa ga jana ja da kama ke bono ga ke fitim du duna hama kama bi da mai wa usa muskila ga ni lentele ya usa ba ga ji na wa ta ga ba ga mu yana hei jala lo ona ba le jena le lona le jo itse fela ga go re se sia ona mo ya una nde ka ba ga ye tanda di hata ba ya mutwa jwa ma bonesa fela ka mga o mo wa ya gedeletse a entse jwa ma polisi ma polisi ha bi da mona a e di ke to ga bona ba re ha e ma polisi ba re o dona ba dona mo re mo ba dona mo na le ba ta ise ma ne ma di ke ba ke za ma di o itse mo bona ba la e di nteng lo ke a bona be mo ngwana mo stutsana se lahletseng teng ke ntwe nne e tsale mo wa ita mo ke ba di bana ba wa ba nda de ba di bana ba ngata e no ba buti tu mashoma mathana mtsemmedi tadi boletsane dadi o re yena kwa bo mashoma mathana mtsemmedi re mo ba re da mo kana mo la fela mo na o ngwe ka no kana ntle ba ba nne ba ka di phele ka matlwane aga matlwane ba ka matlwane bana ba ka ba ba le la o ne ja ba bonta la bona ko ntse ke ma bana ba re tie tie te ha re tsebe na ba ntse ke ma ba re be fuma ho ha impa bana ba le bana ya tseba na ile bana ba buma ibo mama le baba ntse ba ha ka ba fuma ne ka mo ga bile te tela bele mo la dona a supa o mo la te dika fela e ha fuma ne wa afumane ho ha jale pheletso e be efe o ta sala la mo la ntse ntane ne se se tsula ha ga ba fumane mo nda ba go ba ka fa o ade dianye taba za zulu di thata ka kang tsa ha thetsane di thata ka kang taba za mo la thata o nda de go mo tsene mo se pedi fela ke mo se pedi fela le ga phumula o sona letho fela ke mona ke suwetsa a di au tule o so sa nge na ta se mo tsene mo se pedi fela le ntshwa ka le batho ba tsolo ne ke sa ka ha tsolo ya pamba tsena tse ka re tsela tsa mona tse tsa bona le ke kana ba ntse ba le teng bana ba mona tshulunya chigale kwandata ya le banda nale dianye ka bona le letho na da haka mun gina kwa randa da mai za
Re sanga morena re sanga go simmopo wena mo mamedi wa Africa FM. Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete, kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlaka ba mmuso. O tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sehloho sena e lekane bodinyane. Nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti eo o tla e lefa dikgwedi tse 3 ho isa ho tse 84. O ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 8 444 Express Credit. Money when you need it. Nna le anye o zona le khosi mo ta wa ngela ndati ta le ho ndati o ko lo mena ya nda kri wa gona ke go bona tolo ya molao ha e etsaga e be re tlalela mapolesa e seng go ithibela ka matsogo a kereka na gona re bone gore setotswana di tsene ka fasetopostela wa gona ke go tlalela mapolesa ga re leta re itsamaela ke mosebetsi wa mapolesa gore na a thutane mono ga se taba ya gona go bona a bebala bebiwa dibisa le yone eno se yago go bona ga ana dikoloi ga se taba ya ba gona go tsara le bone ntho re tlaleditse gona ge re petelele re kene dikotsing dikotsing ke ntho tsena tsa gore go le lollo go na le ntho re ka etsang ka matsogo ga tlile a gale ke molao wa gore re esedile o re re tlalele mme le tlalei mme re tlalei nna ko bona le tsena sedile re ditse mono dingwaga tse tharo ka gola le halofo re kokomotse matsatsi o dutile ka witse go tswa ka gore a boraro ka gana go phelela wa bona go yentsoaolwana ka ga kgawane a ke ga le bua ntate a ke tlo le tlaleng ntate ai thata nthena ma metsotso e go bong ka morago hora ya botshelela thata nda seponesa sa Lesotho e thata haholo ka nnete hai e be ka tsolo ka mo teng di jwang he o sona le yana mokole mokole hai wena o botla he ka taba tsa ha hai le gotla la mastrata la ba lesuku ka la pele la beke ena le pusitse toka ho ya dilemo di mashome a mabedi a motsetseletseng wa kalageng lalane ka peto ya ngwanana dilemo di 19 le ho mo otla ka lebetlela tlo le tsona ruri ntate nyewe eo e ne e ntse e tswela pele ka jeno mo molli a neng a fana ka bopaki ka lekgotleng jwale bopaking ba hae o boleletse lekgotlang hore ka la 12 kgweding ya 12 selemong sa 2022 o ile a thola mohala o tswang ho molli a re ba kopane ke hlalosa hore molli o hlalositse hore ena le mokosuwa ba kile ba ba dikamanong tsa lerato empa nako eo a neng a sa mo letsetse
ne ba se bana le kgwedi ba se ba sa utlwane o ile moo ha mokosuwa ha a fihla ke ha a santse a mo phepholeng ha ntse a itharasolla re na o itharasolla jwalo ha bone na o batlang na o mo phepholetse jwalo ausi a ntse a hana a itharasolla ho fihlela a mo otla ka tlelapa a sa bile a nka thapo ya motlakase a ntse a mo shapa ka yona o re o tshwanetse ho kgotla hore e la ba nako e nne telele ntse ba kirisisana ka tlung a sa ho fihleletsa a se a nka molamu a mo shapa ka ona a mo gakgatha ka ona ya ntate a jere molamu a se ntho e shapang ke ntho o tla mosamu ya ntate a fumana monyetla wa ho mo tsubudisa borikgo bo robala bo neng a botapeng o na tinnetse go balang ntate hobane o fumane mohala o nana e ne le horeng ya bosupa ya kgola ha e na le halofo o hlile jwalo a hakanya hore hara bosupa e na le halofo ha ne a moletseng ntate ha sa a kgonne ho mo tsubudisa jwalo borikgo jwale a se a mo shapa ka mothapo ena ya motlakase hore a bule diromo ke mona mo a seng ha a ntse a mo shapa a ntse a dula a kenya botho ba hae ka botshadi ba usi o sa utlwisitse jwalo hore ka ntola ha e se le ka le hlahlamang mesong o ile a kgona ho baleya a notlolla a kgutlela ma dulang banto a tlalela mme wa hae hua sepoleseng ke batla utlwa gona mona mo nkang thipa a ebe a setofong ke nakong efeng oho ke ba tshwarela ke hona nakong eo a ntse a mo otla ka tlelapa a mo otla ka thapo ya motlakase ausi ha ntse a lla a etsa lekgata a mo betsa hore a ska ba etsa lekgata ke ha nka thipa eo a beha setofong mane a mo tlhalosetsa hore o tlo mo bolaya ka yona ha fela ntse a tsela pela etsa lekgata a mo sutulisa o tlo mo bolaya ntate ela ausi o re nakong eo o la ba nako a mo botsang hore na e le go batla ho mbetsa ke ha a hlalosa yena toka hore le ha ka lo mo tlaleha ba sepoleseng e tla be tshwatso la hae la pele ya sepoleseng e bila ke ba tshwarwa o na le agente ntate yo di agente di dumella batho ka go beta bana ntate wa ituelela nyeweng eno ona mobotlo o na le leshano a gona le agente ke bona jalo gobane nyeweng ena wa ituelela ntate jale dipotso tsa phapanyetsano ha mokosuwa a se a botsa molemi dipotso taba ya a hananeng le yona ke hore ehlile molemi ya ka pela lekgotla ha motsebi o qadile ho mmona ka la 15 kgweding ya bone selemong sena ha a tlo qalwa kotsi toka gore ha a tsebe ngwanana ntate o ga yona kalo mmone le tsa ba dira ba dikamanong tsa lerato ha a motsebi jwale mabitso a usi ho na le motho e mong wa mabitso a jwalo fela wa thuteng jwalo o re nna ke tseba mabitso ao ke a tseba fela ha ke tsebe le a hao e ke mo tsebang ke a dulang thuteng wena ha ke tsebe ne ke qala ho bona ka pela lekgotla ha ke tlo balwa kotsi taba ya hae e kgolo e hlile ke hore ha a motsebe le nako eo a molli a hlalosang hore dietsala tse di etsetse ka yona o re o ne a le siyo selemong sena sa 2020 sa mafikiti tse 2022 o ne a ntse a le setsing sa tlhabollo sa tlhabollo ya batshwaruwa Puthing jwale tsena tse nneyang ka pela lekgotla ha a di tsebe hobane ka nako tseo o ne a le siyo ka la 20
jwale lekgotla le qetile jwang mo tabeng e? a ntate paki eno e fane ka bopaki ba tsona e felletse jalo se a tla hlaya go tla kala 8 kgweding ka la bobedi kgweding ena e tlang ebe nyewe yona e tswela pele ka la 22 hona kgweding eo. Ya tshela ke go gona jwala ha na le tlhabollong khuthi jwalo o boetse ka ntle ho thwe ke ena mongaketso hele ngwana ha bolela na ba goane ne le ha etsalang a eno ha ya saka pela khodi ha bolela le hore na lebaka la hore a sa ntsa a tennetsa bosiu ebe wa dumela ha mo hlangana mo letsetsa ke lefe o itse o la ba sa re a ye a lo kwa rona o reng hobane mohaleng o la mmotsa rona o mo letsetsa ka se reng eng empa se ba sa utlwane mosua a re ba o a tla o tla kwa rona o tlo reng ha se ya ba waya la de ho la ba le mo mosua a senga hlalosa hore na ka selemo seo ha a so duli ka la kgeng mona mo thingetsalo e etsa teng o ne aya ka ho thaka sena a bile a hlalosa hore ka letsatsi leo la sekipeditsweng ka lona o rena ka nnete o ne a le dikgutlong a na le mosadi wa hae o na le mosadi ya ntate o tlile jalo ka pela lekgolo ngwana na go wa tseba gore ehleng o na le mosadi ha se ke batla ditubang tseo ya le teng jale ena ehlile o nka tiisa hore mokusua ke motho a ntsebang hantle le nna ke a mo tseba jale a sa a re mokusua a re go ka etala ebe go na le toka ho e mongwe jalo ka ha le wena go na le motho a nang le mabitso a hao a tshwana jwalo empa ena o buang ka ena o fetefedi ha se nna e le go ya le se re tlama gore re ya dipaseng mola jale go le go sheba mabitso a se mokusua molli o tlhalositse le go tla hore o ile e ne le ha mokusua mmotsa rona o ile a netefatsa mabitso ao a toka ho ye wa na o betsa ho ke puka ho hana a kopa taba ka lerato le boemo molli o hlalositse rona nga kwa a ileng a tshwara karete ya hae ya boipuso nakong ena seng ba le dikamanong a tlisang mabitso a mokusua nna ke a go lokolola ga e bana te teanya ga go lokolola a lokolo entate go go fa mo mamedi ka nete ga le o le mogaka ke tshelela nne bo ga o le thoba ba hlano robedi tshelela nne bo ga o le thoba ba hlano robedi le ke ba tshwaretse le Africa Mobile ya hanze bang fa ditaba ba bona ke a leboga ya le teanya ntate ba tsile gore ba tloa go se ke ka se bue mana go tla go mona ha o bukete nomoro ya ka ke tsena ha o le tshotse ena ja bota ja le le na tse go ta ga ditla go ra ntsho ka mo ga di ma go go la o le ndo ke mo na le ni le bye bye Eric o etadile go ya go pa ka mothao e ba malala o tso go nya go sohe na hana ka ntoro ya hao se tshele lo ka ba mashomo a kene ha o ntse tshele ke mo re tsena go sireletsa thepa tsebeletso go monna hao khatlana le mollo go sho ka ba dikobo tse di tse ka etsahala go re be morefi wa le bothata a le sebakeng sa o sa tsebeng e bo nka qeto ya go thusa se tshwenyei go teng ho thusa le go sireletsa khatlana le ditjeo tsa molao jwale ha le ka ho wena monga ha o forose fela ebile o mokotlo
dipana di na le ho gaoa temeng ya tane le beka kgafile ho a etsahala ebe wa lemala wa holofala kapa o hloye ha mosima o qala e re ko hlabe mabotsana ho ke nokana ho kwetse mahlole mosa wa fihla ke le ha mosebetsi ya ka le malla tshebetso mo re these ha di tsana mahlo e so o sireletsa basebetsi ba hao ke mohlodi wa tjhelete e hunya motlaile o ke ho se ke wa emela e ya dinomoro o sa phatlalatsane SME ho akwa le ba energy hola SMS a lentswe a ho thao edi ha o letho kapa o bue le broker ya hao na le tanya na le ntse sa yone mona kena he bana mamedi kena mamedi Ngai Tadinya ganya ndade ndade dio lo tuo ngomana ka mutimbo yana anda tijuko pa ubusa mona kiba ta kamera ka tabi ya tijo ka mona ka mu ka mona Wile gaibu Hiba Haksa uga jwa Kozo Ai yanja Yanja Zoli Ai yanja yero wena utisela batho mawe tonka wena utisitse motho mona wa so mopeditse a ksamuka diketere ya utlwa hantle ke tsane mona gore na ha re sa dijo ba re dira se kore sa ka mokoti ka ga ba kore sa di asena goloi le ba ka dire goloi yana di monga ga ha mosebetsi fela ya ba o tsibisa se mosebetsing sepolesa ha ba ga o di mo le ba ka dire goloi yana shana yanga ai ni da wa da no mona ai chiki ko ya ya ma di mu be ka ki se to ko a ko se ke ke de ba wa mo di mo matsatsi ha matsatsi di wo ga u ga go di je mo ra de da o di bo te ga ga la je wa na ya ja ga matsatsi ki ko goloi ndatoa Shivana, la sotoa e sono la matata. Dopo durante le sai, una tua si mangata. O tu sola de cantina e ti da gari gianta la salo cara pole culo. Iko belle sus. Di le ma halu amiche. Yale o. Kodo. Kita de ma kai. Nda dai ya ba malan fara mu hutu har zigi di da to ai nda to ga ta ne jana wina bu shuru gona ma di da to ai ina je wana ga ne bu shuru gona ma di da hama da da mu wani da fara sa ta ne ai kana di ne ga ne di sai Allah mun zo mu nan da kan to sai kai da to nan da tiaji ukon chama sole ama anta tike ukon chama sole ama ukwa da mi ebi wale su tumo le Africa ndati Africa bo wa kusuka bukansela ndiko ka Africa kana di South Africa ndati phaki te ti wa hanga ta Africa bo wa sing Africa ndati Africa bo wa Africa bo wa ndati ta wo ta ne ti ti la ho lo ndati ampo ba ya ki ti ba ba ri ta ma ji ha wa sa wo da lo ka ko se pu shi ti kam ga ni lo na ka ma ni ti le ke ni ti ke ni se pa so la man ti la ga ni ni su ti ne du le ta ne ti wo ba ka ha ndati na ka ka ni ba ni kan ja ki ba ka ni ni date Esta fecha le una llena. Esta fecha le una llena. Esta fecha le una Ntate, e ka boya ka ho sentse. Ke ya mokgatlo mo ntate hle ngwana ka wa moshanyana. Ao, pongina, nki, shami.
a tseba mme o nkgalemella mekgatlo mehlae mme o re ha ke sebetse hantle sekolong ka lebaka la mekgatlo na wena o tla sebetsa hantle mosebetsing tje ha o rata mekgatlo hakale monna ona ha se mokgatlo o etsang o ska sebetsa hantle dithutong tsa hao ke mokgatlo wa bontate ba motseng mona re ikopantse re nkile policy ya modisa ya rona wa tseba policy mshana ke tseba policy ntate ke ntho e ke batlang ho ba yona ha ke hola monna wena o batla ba le polisa mona re bua ka policy tsana le di-funeral planners tlasa modisa ya rona burial society e le mokgatlo wa baikopanyi mokgatlo ona o hloka ditho tse 5 ho ya hodimo o etseditswe batho ba ikopantseng jwalo ka ba metseng mesebetsing le boithapollong jwalo hanga ke modimo wa ka mhopola mona ke tla ba le lepato le letle boy letsetse mahala ho 80040410 na le di-funeral planners re o sebeletsa ka hlompho botshepehi le boitelo Qotso ndade ina tema kae ndade ina chaile na malo sukunda tione soka nthapelo kanite soka ba utsipele ya peto oba wala kanite na buke sele kama sato mukule ha sa kro saka ti ona na ungu itala ntele ti kanite soka tapelo kana tapijala alebo ichai kanite ichai Qotso se ganne ge a le tjena bana momamedi wa Mafeka ha e se re hana tjena ge e kobelle nka lenaneo ke nyaka fatane e ne le la 20 metso e 5 ho Mafrika FM mme o no le beetswe moyeng ke nyaka tshepa makakole mo le tele tshijanyane teanye hamtlopse moholo wena e le modula qoa e bile le setsibisa bophatlatsi ba dipolitiki tsa Lesotho ene le yena modula qoa mme re bile le mmema mokete le boela a bua ka moshangana a ileng a faswa ke mashodu ga boela hape ga ba le ntate Nthete Letumanyane a bua ka bahlankana ba ileng ba kalla mane ka letsatsi la ho phatsa ya ba re ba le ntate Moletsane hore re sile setotswana seno ka mono rona re na dula mono re tlalei morena Mahokela ga ihleng ba nepile tlale mokole banna ke peto hape ka Mahalsuku kile ke la nako e tlang nyaka o ga ha e be Kgotso